بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي ورحمتك كم آدت دوه جري مغرب نماذ فهم سلسلة غوتك مسكتك كوريا جندا تفسير كلاهوغا أقول من أم فهم ده واحد كان مالا فواني سورة البروج من سورة تفسير أقول غوتو إهنكم الله رحمتك ميري أقول من فشني يا بدين إن سورة كمغاوا سورة الطارق والسماء والطارق من سورة تفسير الله سبحانه وتعالى أقول من أمنك هي بس قبول كرابك بغالا فاشي آمين أد من سورة فتوم الله سبحانه وتعالى وحي كرباني والسماء والطارق والسماء أدو غندبا هو وحي كربابه والطارق أدي ರೇಗಂಡ ಫಾಳುವ ತರಿತ ಗಂಧವ ಹುವ ವಹಿ ಕುರಬಮೆ ಅದ್ ಮಿತನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹುವ ವಹಿ ಕುರಬ ಮನಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉಫದ್ದವ ಫಾವ ಮಖ್ಲೂಗೆ ಗಂಧವ ಉಡ ಅದಿ ರೇಗಂಡ ಫಾಳುವ ತರಿತ ಗಂಧವ ಹುವ ವಹಿ ಕುರಬ ಮನಿ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಮಿ ಹಮ ಎಕನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಖಾಸ್ ವೆಗಂ ವಾಕಮೆ ಮನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಉಫದ್ದವ ಫಾವ ಮಖ್ಲೂಗೆ ಗಂಧವ huwa wahi kurabun ei hama ekani Allah subhanahu wa ta'ala khas wegam bakame Allah ga alutakun huwa kuram bejjikama bani nama emihun huwa kuran jeni Allah gandi nuwata Allah ga ismu fule gandi ehem began kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi bas fule gawani man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut huwa kuram benum wejje kama bani nama Allahu gandi huwa kurashe nun nama hanu hunnashe ehen hadis korabani man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashrak Allahu fiyawa ehem farata gandi huwa ko fimiha emiha ko Allah kafir wejje nuwata Allah shirku kofiye ehem bima mi hadis takun algor menna dehawani Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa Allah subhanahu wa ta'ala ga ismu fule nuwata ilahu ga sifa fule menuwi gandi huwa kurmaki ei makhluqun nan huddabega bakabe nunka was-samaa'i as-sama ei udu was-samaa'i udu gande ba huwa wahyu kurabame wat-tariq tariq ei reganda faalwa tarita reganda faalwa komme ichakabes kiyani tariq ehem begen ekamuga itur tafsil Allah subhanahu wa ta'ala biya bidigen na ayatuga wahi kurabani an-najmu ath-thaqib ege alikamuge sababun e regandan e faaluwa e chigge sabab alikamuge sababun reganduge andirikam firwalade maneki regandu Allah subhanahu wa ta'ala udun e tarita faalu kurabuma guligen e taritakun bimmacca fonwade alitahuga sabun bima veriwefawa andirikan filwarade admitanuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba fani an-najmu ath-thaqib an-najmu mige muradaki huriha taritake kama besun ekashigembe ehen kama bani nama mitanuga an-najmu alifa lam al nuwata alif wal lam eyan arabi wahuga kiyani لا ألف واللام الجنسية माने कि हुरिहा तरितके नजमु नुवता तरिता हुगे तेरेगा हिमने
huriha taritake ega terega himeniginde admin kobe mane negi kamuga vinames mi taritake ki Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladum antakamuge hekitahuge terega himene kabe e tarita datru kura gota ege intizam tan hamajihifawa gota adi ege shakulu tafatuma adi en insanunna libide tafatu faadatakuge sabun en dehavani Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladum antaka suratul nahl ge 16 ayatuga Allah wahyu kuraba fabe wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun maneki adi magu faahaga kurave faahaga taken Allahu levviye wa bin najmi hum yahtadun adi taritahuga zariyaen nuwata taritaka balagen everin magutan hoda ulune suratul mulk ge faswana ayatuga Allah wahyu kuraba fabe walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha hamakashwarun timang Allahu duniyege udu zinat tari kurabime bokitake labba nuwata taritake labba waja'alnaha rujuman lishayatin adi shaytanunna dimala ukkawa gini hilatake gegotuga etaketi timang Allahu labime wa a'tadna lahum adhab as-sa'ir e shaytanunna naraka e shaytanunna taka timang Allahu naraka tayyar kurabime admi ayatakun dehwani Allah subhanahu wa ta'ala tarita labba favumuge tafatu fadatake baka ekkamaki udu zinat tari kurabum anakkamaki shaytanunna dimalan ukkawa gini hilatake gigotuga lebbum adi mistakun daturu kurumuga magu faahaga kurumuga gotum bes Allah subhanahu wa ta'ala e tarita labba fabe yafahu wahyu kurabani in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz komme nafsege kibaga bes e nafse belehetta umataka hawal kurba fawa malaika bekalbe komme nafsege bes e nafse belehetta umataka hawal kurba fawa malaika bekalakube e bekalege mas'uliyataki kobakam bayan kurabamu suratul infitar ge dihen 11 adi 12 wana ayatuga Allah wahyu kurabani wa inna alaykum lahafizin hamakashwarun tiyabamihum kura kantatta liyabu mattaka tibang Allahu malaika bekalun take labba fabe kiraman e baikalun naki Allah subhanahu wa ta'ala ya furiha me kiyamantari kan ada kurabba mai Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga kuttam vegamba bekalunne katibin tiyabamihum kura komme kame adi tiyabamihum buna komme bahe e bekalun liube ya'lamuna ma taf'alun tiyabamihum kura komme kamen e bekalunna rangala engi wadagannabe kitamme sirrun kame kurikabu gabidames e malaika bekalunna e kantatta furihameyan engi wadagannabe admi bekalun insanun kura huriha kame liubana adi qiyamat dohum huriha kame liuba fawa fategge sifaga insanayan e fay ferigendane qiyamat dohu insanaya mukhatab kuraba Allah subhanahu wa ta'ala wahyi kurabana kama suratul isra ge sada wana ayatu kama Allah wahyi kuraba fabe Allah insanaya mukhatab kuraba wahyi kurabana iqra kitabak tibaga amaltahu ge fay tiba amille kiyashe iqra kiyashe kitabaka tibaga amaltahu ge fay tiba amille kiyashe kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba miyadu tibaga amilla nafsu hisab kurmataka tibaga amilla nafsu fudigembe admi malaika bekalun insana ge huriha kamel liuba buna baha kura kantataka hituga qabul ko fawa qabul kurunta mi malaika bekalun liuba suratul qaf ge 16 satara adi ashara wana ayatu kama Allah wahyi kurba fawe walaqad khalaqnal insan hamakashawrun tibang Allah insana ufaddabibe wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu adi insana ge nafsu enaya waswas wadda kantatta tibang Allah furiha ma yaddena wadigambibe wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid burakashige ma narabburin tibang Allah enaya kuttambe wadigambame
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أدي إناك كنا فراتو غيا وفراتو غاتبوا دي ملائكة بيكالون إنا كورا كنتتكا بنا بست ليوبا هندوغي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إنسانا دلوم بير كورا كم بهبس رقيبا عتيد نليوبا كموغا بيجنو دي مانكي هوريها كم إبيكالون ليوبا مونغندوا أدبي إنسانونغا عمل تبلهت ومتكا حوال وتبوا ملائكة بيكالون أدي منومس ملائكة بيكالون الله سبحانه وتعالى إنساننا أكوغا إنسانونغا خدمتوغا لبا فبي إكبان إشارة كربا سورة الرعد إغار ودا آيات كبان الله وحي كرباني له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أدي إنايا إبهي إنسانايا إناغ كريمتي غيا إناغ فهاتوغا بدل ومن داغتوغا تبوا ملائكة بيكالوبي مانكي إنسانا بدهت ومتكا من الله ملائكة بيكالوتك لبافبي يفه إنسانا يا مخاطب كربا الله وحي كرباني فلينظر متنوغا فل نوتا اللام أي لام الأمر نوتا أمرن كرباني فلينظر انظر متنوغا انظر جمانكي بسنا في كركراشه فلينظر الإنسان دم فها إنسانا في بسنا في كركبلاشه مما خلق إنسانا أفد فاوري كن اتشكن كينا كنتو إنسانا نكم بسنا في كركبلاشه خلق إنسانا أفد فاوري مما إن دافق إنسانا أفد فاوري firihanaga hashganun baran nukumagen gos anhenaga rahimga ashganna kuda kuda fentikka kunne ad mi fentiki ufed mi fentikin insana ufaddawa insana bodu kurbi ehnamas insana ekan handane nuhure insana bodawe kiburweri gannani enaga hitaki hiragana kaburen haru echikamuga hada allahunge deena dekolo hada inkarukon hadani يخرج إنسان أفد فاوا فنفد نكمل أنني من بين الصلب والترائب فريهنك بريكتا ميكشغندا دمدون نكمل بارا نكمل أن فنفد كن إنسان أفد وافوري إنه هم كشورون إله هم كشورون الله سبحانه وتعالى على رجعه إنسان ألون أبورا جنوما إنسان مروما فهو أنكا ألون أبورا ديروبما لقادر إكمان الله سبحانه وتعالى كل دم من تبديكم إنسان دنيا كهورفا مروما فهو ألون أنكا إنسان حساب بلو متكا ديروبما الله كل دم من تبديكم أد إدوها كي أي قيام الدوس إدوها كباها كبيان كربم الله وحي كربني يوم تبلى السرائر إدوهم إنسانا كهيتوكا sirru koffawa kantatta eduwahun faalu begenda duwahe eduwahaki ad kuda kuda femfada kun insana ufeddebi ila insana maruma fahungaves alun dirubuma kuladum wanta wadigen bakan mi ayatuga allahumma wani bayan korabafa suratul rum ge hatavis wana ayatuga man allah wahni korabafa we wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu إنسانا إما فرتما نتمو ترين وجود النبي بس الله ثم يعيده دم فه إنسانا مروما فهو أنكا ألون ديرو بني بس الله وهو أهون عليه أي الله برا لوي فسيه كمك إجوتك بس أندقو كمنون يوم تبلى السرائر قيامة دوهوغا هيتوغا فروي فاوا كانت تكامدوغا الله سبحانه وتعالى إنسانا امتحان كربا إكن كما مدوغا سوال كربان ad duniya matiga hisab korabani beru fushafennahunna kankama ehem wegen munafiqunna detere gaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanta koraba fani muslimunga gotuga emihunna dekolon hangurama kurumuga isdaya edil bay sahabin ediwadaga tuma eki gaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korabani nunake timankale gafan egotaka kantat kenno korabaname hadis korabani لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم
يقتل أصحابه timan kalek fan ebihunna dekola hangurama kumuge isna debbafi kama balinama faharuga bayakumihum wahakadakkam fashafane Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekalek fanuga ashabe kadun qatul kurani kamuga ehembegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munafiqun emihonnaki ei hituga kafirukam forwagen beerfushan iman kan dakkagen tibi mihun kan ekalek faana kandeligen engwadagannawa hindugaves ekalek faan emihunna de terega muamala kuraba fani beerfusha fenna fenuma emihunge hituga terega forwa for kankan akhirat duhan Allah du kallabani sabaki Allah wahi kurbani yawma tubla saraid qiyamah duhun insana ge hituga forwi fawa kankan Allah subhanahu wa ta'ala imtihan kurbane ehmi ma duniya matiga algon men hukum koran jeheni beerfusha misalaka qadiya ge kuribaccha miha ko as waha kadakka ayruga qadiya kandeligen emiha ehadani dogukan inge kama binames beerfusha fennan huri fenuntaka qadi hukum qurani qadi ge amilla enguma qadiyan shari'atu ge majdi hoge beerun ekan engifawa enguntaka kan ena balagene nuwan ehembegen Allah angawani yawma tubla saraid eduahum insana ge hituga forwa fawa sirrutan Allahu imtihanu kurbane fama lahu eduahum insana yakan nuwane min quwwatin wala nasir ena yakan ebbes barwari kaben nuwane ena ekofawa mudalakun ena hoda fawa darinta ge sawbukun ena ge baganu ge sawbukun ena ge wagiwering ge sawbukun eduahakun ena yakab bar dene ebbes farate nuwe wala nasir adi enaya nasr dene farate bes eduwa hakun nuane was-samaa'i dhatir raj' anakka bes Allah subhanahu wa ta'ala udu gandeva huwa wahi kurbani mifaru udad deva fani ehen sifa dhatir raj' ar-raj' ege muradaki bare mane ki e udun Allah subhanahu wa ta'ala bare beswa ehbima bare beswa udu gandeva Allah huwa wahi kurbani wal ardi adi bingadu dhati sad' falaginda bingadu falagen gos bingadu gas falubani gas falumuga aslekamuga bare wegen gas falumuga aslekamuga wa bare gandava Allah subhanahu wa ta'ala mitanuga huwa wahi kurbani adi etanakun gas faluwa bingadu gandava huwa wahi kurbani bing ishare koddebani bingadu maruma fahu alun dirubanakan insana ge hitaki wes ei maruma fahuga eya dirun genes denecche ehembegen surat shura ge 52 devana ayatuga Allah wahi kurbani wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina adi ham efadan tibang Allah ge amur fulung kalegfan timang Allah ge Qur'an wahi kurbibe ad man Allah ki Qur'ana ruhu وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم كما تباوى لبا فاوى قرآن الله روح من دبا فوا سوكي إيه قرآن كسبب مروى فاوى هتك ديرون دبيتي وحين قرباني إنه لقول فصل القرآن القرآن الله سبحانه وتعالى صفة قربا في مني فصل nuwata emme fahuge bas ibba fotege gotuga emme fahuge niya Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam madur kuraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge macca bawalabi kalam fulaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi ge bas fulu ei haqqu bas fulu ei emme fahuge bas yaka badalen nan wama huwa bil hazl e qur'ana ki ei kule echennune bekar wahakataken hunna echennune adi kiyetta ei haqq bahe egawa huriha khabarta ki tedu khabarta hukumta ki adul wari hukumta kiyewumaki qur'an kiyewumaki ege sabun nuhanu gina guna darumaya sawab libigandana kam efahu wahi qurbani innahum yakiduna kaida mushrikun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ade karek fana tababi bihun nameduga makarweri rewunta rawa mungende gonaya aniya kura mungende ekantattakun salama kura mataka muslimu makka du kuraba
madinayan hijra baragatuman Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabi defaharage matin hijra kurabunu furtan faharan habashaya dewana fahara madinayan hijra kurabunu ei Allah subhanahu wa ta'ala ge iznafula mushrikunge aniyawirikamu muslimun salama kurabu mataka ad kafirun muslimun kuram gandi aniyatahu terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatul kurba bes ebabihun gandi rawamun egoton ekareg fan qatlun kurmataka kandi uran damaganagen emihun ekareg fanuge gandwaruge gata gostibi ehennames emihunna nidi johunu gadiga Allah subhanahu wa ta'ala kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam e gandwarun neru emihunge bola velijesaw mafahuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina yang hijra badaganawani emihunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikum gandwarun nikum wadagen nabikan ihsas kurawuni wes ma fahum ekam bayan kuraba surat yasin ge nuwana ayatuga Allah wahyu kurabani waja'alna min bayni aydihim saddan ebamihum ge kurimatin timang Allah hurastake labime wa min khalfihim saddan adi emihum ge furagahum bes timang Allah hurastake labime fa aghshaynahum adi emihunna nufenna gota farda kurabime fahum la yubsirun emihunna kannu fennane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganwaru nukuma wadagati emihunge kurimacca ehdamas emihunna ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam nufedunu ad emihun kandi uran damaganagen gostibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekareg faanuge ganwaru nukunna wagutuga ekareg faan qatul kuruma ehembegen Allah wahyi kurabani innahum yakiduna kaida emihum makarveri revunta rawamun gendiye ehennamas wa akidu kaida timang Allah es revunta revavime egotun e aniyaverin man Allah subhanahu wa ta'ala muhlat debba ebami hunga kiban rasulullah sallallahu alaihi wasallam salama kurabi adi ebami hun tawbanu wajjakama baninama ebami hunna gadafadawagamba adab Allah subhanahu wa ta'ala debban kan angawafu bani yafa wahi kurabani mahil muhlat debbashe famahilil kafirin kafiru ibi hunna kuda muhlat debbashe amhilhum ruwaida ebami hunga maccan Allah subhanahu wa ta'ala ge kofaya adab nufunu bagin kaleg fan awasi wada nuganna washe ebami hunge nimun annane goy ballaban kaleg fan madu korabashe ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka du koraba madina yang hijra badagan nabi adi efahuga kaleg fana ebami hunna demeduga tafatu hangurama tak hingadiya hijran dewana aharuga hingadiya mashhur hangurame ki ei badru hangurama e hangurama ga man Allah wani muslimunna boruwegamba nasra devafa ehembegen Allah mubahi korbani famahilil kafirin kafirunna muhlata devashe ebami hum miyadu kalega faanu ga macca gadweganna kan hifulu wikam ga virames ebi honnan Allah subhanahu wa ta'ala ewani muhlata devafa wahi korbani amhilhum ruwaida kuda muhlata devashe demman Allah kalega faana nasru devane adban Allah ge wahi ge basfula eggota Allah subhanahu wa ta'ala ge wa'd basfula eggota man Allah wani muslimuna nasru devafa badru hangurama ga muslimuna bodu egamba nasru devafa Allah wahi kurabani wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah tiyabami hun nikamati wa fa waliko man Allah badru ga madanu ga tiyabami hun nasru devikan kashore fattaqullaha la'allakum tashkurun ehmi tiyabami hun Allah shukuru wari mataka Allah taqwa wari wash ehmi Allah subhanahu wa ta'ala algon minna nasru devana kan kashawar miyadu ghairu muslimun nuwata ladini mi hun algon menga macca gadabe gadagen algon menga din algon menga atun fohelan algon menga atun nigula gannan masakke kon emi hunga baru wari kabiyada algon menna beer fusum fennan o kamuga winames algon men mayus wa karnu jehe Allah subhanahu wa ta'ala wahi wasfulu haggu gembe Allah wahi korabani famahilil kafirin amhilhum ruwaida emi hunna kuda muhlata devashe den efahuman Allah tiyabami hunna nasru devana Allah wahi korabani wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin hamakashwarun mu'minun nasru devumaki e tibang Allah macca haggeke ehembima algon men muslimun ga macca bajibe mani algon men na kurben huri masakata kurba fahuga Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun tawfiqan edun ebbes hare ga mayusu menne derawegen nikamati begatu menne algon men na bevunu masakata ko Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata du'a kurbi mi divehi fasganu
qiyamata hamaya satta muslim ummatege gotuga lehettebun edi adi ekan algon menga aton e ni'ma feeriga tumattaka masake kurami hunga masakketta nikamati kurabba emihum fundu wegen dion edi allah hadratuga dua kurambi masake kurambi ei biyadu algon men komme mihege boduga elifawa zimmaye madama annan jivtaka algon menga kaabe fan algon menga mi watan wani satta muslim ummatege gotuga genas debba ehem bejji kama bani nama madama mustaqbaluga annan jivtaka hamya mi amana raddu koddilumaki for koddilumaki ei algon men mi adu duniyega bitibi huriha divehinge konduga elifawa zimmaye mas'uliyate ekam furihamen ada kuranjehena madama allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga algon men naswal kurvere algon men nam hawal kurayfawa abana tameduga algon men kanta kuri kihina kunto ehmima edwahun suwal kurawumun algon men na jawab deveni algon men miyadu ekaba tayyar wegen miyadu ekamatta ka fiyawoltan alagen algon men miyadu ek fiyawoltan nala madama dogu hadagen oluwalagen jawab devene kama hikogen nuwana edwahun gunawantan hekibas dene allah wahni kurawani yawma tashhadu alaihim alsinatuhum edwahun emihunge dutan hekibas dene wa aydihim adi ebamihunge aitta wa arjuluhum adi ebamihunge fatan hekibas debun konkamaka bima kanu ya'malun emihun kongulunu kadta kameduga timanna miweni ko be kurime ekaba nukura kama baninama enage dula adi enage enumbes gunawantan hekibas dena ya haddawage ngulba ilahe mina ehadani doge mina ekkaba bes nukure ehmema lobati muslim akhunna ukhtun algon men ibajehe masake kurang algon men na biwara ko masake kurama fahuga allah ga hadratuga dua kurambi tawfiq devun edi nikam visnama badru hangurama ga dua huga bes muslimunga adad 300 anek kolun kafirunga lashkaruga adadu enhas nuvitakan ebihunga kafirunga atuga huri e zamanuge emme arahuri hatiyar tabes muslimunga atuga mag bodo hatiyar bes de emihunge hatiyaraki emihunge hituga wa taqwa berikan iman terikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amur futaka kiyaman ganagin kiyaman teribegen tibbebun ege natija ekabi allah subhanahu wa taala ebekalunna nasru devun ehmima algon bes allah taqwa beribe allah subhanahu wa taala yang bakiru kurun haggu gotuga bakiru ko gen tibejje kama baninama miladini mihunge maccan algon men nasru devana kami ebbes shakken nekame allah subhanahu wa taala algon men emmennaki heyobas qabul kurabe kam gala bashi amin insha allah taala miyanna haftaga algon men fashani miya vidigen in sura kamagawa suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la allah subhanahu wa ta'ala algon men nang hiyo tawfiq de bashi amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh